پتھر یا محمد خدا را میں کرتم نظر یا محمد بپیومو چسینا پتھر یا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یم ہنا اشرف یم ٹنگ مرگ پہ روزان تو یمو پور ناد شریف تو اللہ تعالیٰ تھنک سلامت ہر کنس وچن وال انسان تو اللہ تعالیٰ تھین سن ہر کنس یم تیتن اسلامی بین سسٹر اللہ تعالیٰ تھنک سلامت وچن وال انسان ہر کنس بلا تحقیر اسی اسلام آباد پہ سعید ابیحا جوائن کرن تو اللہ تعالیٰ تھین یمن سارے سلامت انشاءاللہ سارے کرو لاسٹس پہ دعا شیئر کرو اصلی مہمان مدیحہ بلال آز تو یم کرن ساری کرن کیمرہ آن یم اصلی ورڈ یمنی تو تہ سپورٹ آز یمنی مدیحہ بلال تو بیچ سعید ابیحا تو بیچ محمد شفیع سن بچی تو انشاءاللہ آز آس محمد شفیع تو ضرور کالج کت روز ادور ساروی ون حض یہ کت گھس بیت بوزن تو سعید ابیحا اگر یم سن آواز واتناوان تو آواز واتان یم کرن کیمرہ آن تو میوٹ کرن آن تو ناظرین نش ین تو نعت شریف پرن تو کیمرہ کرن بالخصوص کہین تہ بند بہ تمام ناظرین میوٹ تھیو مگر کیمرہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ تھین سلامت عزت آبرو مال چند کرن رشت رفاقت ہر کنس وچن وال انسان تو رب تھینو سلامت ہر کنس تو یس ہنا اشرف یہ سپور جموں کشمیرس من یم آز تک کنسن کلام نمت ژور کی یہ پان مطلب اس مرشد تہد کلام پران سی کلام للنوان تو اللہ تعالیٰ تھنک سلامت عزت تو سعید ابیحا اگر یمن مین آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیمرہ کریو آن کیمرہ کریو آن تو ناظرین انشاءاللہ مے وعد دن بیچ واریاہ اس ونان اس کریو ایڈ تو انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ اس کرو سارے دمو موقع کم از کم 200 نفر تم یمن دمو دون تو سارے البتہ ون پاس پریڈ مطلب نماز اسلامی بینی یمو کور ناراضگی دپک اج شوبن کور اج شوبن بینی دپک ناز اڑیو دپ بیا اج کور دپک ناز سانہ خاطر چھنا ٹائم کی پرواہ انشاءاللہ ویلکم. سعید ابیحا کیمرہ کریو آن تو بچس اگر یمن تھوڑا سعید ابیحا شروع کریو کیمرہ کریو آن کیمرہ پردس اندر روزو کیمرہ کریو آن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کت چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ کت چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ حدولا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ حدولا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ نام پاک جان ہنچ دشوار
چھلہا یا محمد مصطفیٰ 100,000 بار زوب چھلہا یا محمد مصطفیٰ قد کرنا پاک ذاتن آس حق نہیں آس ہے کیا قد کرنا پاک ذاتن آس حق نہیں آس ہے کیا سارے نہیں پیش روت پیشوا یا محمد مصطفیٰ سارے نہیں پیش روت پیشوا یا محمد مصطفیٰ نور پادن قبیل کرونی تنت من میونی فدا نور پادن قبیل کرونی تنت من میونی فدا سید لوک گات شہنشاہ یا محمد مصطفیٰ سید لوک گات شہنشاہ یا محمد مصطفیٰ دت میں چندم کیا گسی کم تراو تم نور کردا دت میں چندم کیا گسی کم تراو تم نور کردا غم سلم الحمدللہ یا محمد مصطفیٰ غم سلم الحمدللہ یا محمد مصطفیٰ قدر چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ باقی السلام ماشاءاللہ شکر گزار سید ابیہ اللہ تعالیٰ تھنک سلامت وچھن وال انسان رب تعالیٰ کرنک ہر کنس اسلامی بینہ رتبہ ہدایت واریاہ مس میسیج اخ آئی مے ونکن تہ مطلب اچھا اخ اسلامی سسٹر دپن مولوی صاحب آز تام ریلز وغیرہ بنان فیشنیبل زیادہ کران ین پہ تہد پروگرام وچ کور وچ مے نات پران مے دپ نہ سانہ خاطر تہ دینس مز جگہ تو دپن مے ژھن یہ ترٲیِتھ تہ اللہ تعالیٰ تھنک سلامت عزت آبرو جان یاری مال جان کرنک رٲچھ رفاقت ازِک مہمان چھ اصلی اس یمس تُہۍ ووٹ چھو کران سۄ چھ مدیحہ بلال تو یہ پڑھ بیاکھ نعت شریف ام پتہٕ چھُ اسہِ بیٚیہِ بلال احمد پنڈت بیٚیہِ چھُ اسہِ بیاکھ سحری جان گاندربل پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ اسہِ محمد شفیع صٲب
بچی تو سہ پان آز انشاءاللہ تہند خاطر تہ ویلکم آز ضرور کت رات ادور روزم تو سہ کت واتنو پبلکس تان تو مدیحہ بلال پڑھ بیاکھ نعت شریف تو ام پتہ بلال احمد پنڈت صوبن تو سسٹر تہ تو بی بچی تہ سہ پڑھ نعت شریف مدیحہ بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کوروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ. ابتدا کوروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. اڈلیُک دُنیا اوس خٲلی سیٖنَے اوس. اڈلیُک دُنیا اوس خٲلی سیٖنَے اوس. دیٖن گوٚو یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. دیٖن گوٚو یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. قرآن نازل گوٚو جبرائیل حٲضِر گوٚو. قرآن نازل گوٚو جبرائیل حٲضِر گوٚو. اسلام یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. اسلام یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. سفلُک اعلان چون لوٗکو ایٖمان اوٚن. سفلُک اعلان چون لوٗکو ایٖمان اوٚن. گلشن آمود بہار اُمت اوس چانین سۭتۍ. گلشن آمود بہار اُمت اوس چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. نبوتُک ٲخری کمال آز ای مےٚ عربُک لال. نبوتُک ٲخری کمال آز ای مےٚ عربُک لال. مہراج کے بہانے لول ژٔلِم چانین سۭتۍ. مہراج کے بہانے لول ژٔلِم چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام
ژوٚل ملال چانین سۭتۍ آگود تم دیدار پیاران چھی گناہگار آگود تم دیدار پیاران چھی گناہگار یہ جنات کتھ چھم بکار شوب چھم چانین سۭتۍ یہ جنات کتھ چھم بکار شوب چھم چانین سۭتۍ شوبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ ناروس کرم گلزار دٔدمٕتین انتم بہار ناروس کرم گلزار دٔدمٕتین انتم بکار دٲدۍ لد بلن بیمار یا نبی چانین سۭتۍ شوبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ ابتدا کوٚروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ باقی وسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین صبح کے اعلان اوس مومنو ایمان اون یہ پڑ یہ ناز شریف بچی تو اللہ تعالیٰ تھن سلامت آج امسی مطلب یہ مہمان اس خاص آج امسی دعوت یہ تہ مارکس یہ تہ سپورٹ گھس اگر پسند آسو 7th کلاس پڑھان یہ بچی تو اللہ تعالیٰ تھن سلامت عزت آبرو انشاءاللہ رحمان تو یم تہ ملک عارف دپان مے دیو ٹائم انشاءاللہ سارے دمو انشاءاللہ رحمان ٹائم ہر کنسی دمو انشاءاللہ رحمان ٹائم تو مگر ون مے گزارش تو اس بلال صوبس بلال احمد پنڈت صوبن سسٹر تو بیس بچی اتن یہ پہ ناز شریف مگر تم برو بلال صاحب بلال صٲبن مے پن مے کلوز مے مطلب پنسی پہ توقع آسان ام برو گاندربل پہ 2 بچی وچان ونکن تو ام پت پڑھن گوڑ 2 بچی ناز شریف 2 شاید اتن بہت پڑھن ناز شریف یمن بچین سے کرو تعارف تو مگر امید آس کہ ساری ناظرین آسن جڑت تو مدیحہ بلال پہ لاسٹس پہ بیاکھ نعت تو ام برو محمد شفیع صوبن بچی تو سہ پڑھ انشاءاللہ رحمان جلدی نعت انشاءاللہ تریم اکم دیم تو تریم وار امسی تو پتہ مدیحہ بلال لاسٹس پہ تو انشاءاللہ رحمان ام پتہ کرو مختصر دعا یمو دعا کرنے خاطر وونمت گوبر مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بے ون اک لٹ گوبر میون پنن ناو سیر شارف ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوبر میون کت کلاس چھک پران کلاس 2nd بے کس آز پانس سسٹر یس نعت پڑھ میتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ون سا گوبر میون پنن ناو گۄڈٕ مہک لطیفہ ماشاءاللہ کت کلاس پران گوبر 7th چلو ماشاءاللہ گوبر اللہ تعالیٰ تھینو سلامت مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ہٲینو بہار ہر کٲنٛسہِ عزت آبروٗ رٲچھ رفاعت کٔرِنۍ کُل جہان کٮ۪ن کورٮ۪ن کٔرِنۍ ہدایت تِہنٛدے پاس کٔرِنۍ سانہِ انسان تہٕ گوبر میون کر سا سٹارٹ نعت شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں حسن والا دیشون گئی مستان تئی ہاں حسن والا
بن گئی مستان تئی امی چانے حسنو بوز بن گئی دیوان تئی امی چانے حسنو بوز بن گئی دیوان تئی ودہارو یس جان وند ہے جانان تئی ودہارو یس جان وند ہے جانان تئی واللیل مویس شان کر ہے نجگان تئی واللیل مویس شان کر ہے نجگان تئی امی چانے حسنو بوز بن گئی دیوان تئی ہاں حسن والا دیش بن گئی مستان تئی باقی شکریہ جزاک اللہ ون چھ اَسہِ سۭتۍ ماشاء اللہ أمِس بٔچی تھٲیِن سلامت عزت آبروٗ یٲری ہر کٲنٛسہِ أکِس اِنسانس اللہ تعالیٰ تھٲیِن ہر کٲنٛسہِ سلامت محمد یوٗسف صٲب اگر یِم وٕچھان چھِ سون لایِو برائے کرم چھُس بہٕ أمِس گُزٲرِش کران یِم چھِ بُزرگ سٲنۍ یِہُنٛد چھُ اَسہِ مطلب سایہِ پوشُن بُزرگن ہُنٛد گوٚژھ سایہِ آسُن تہٕ وننٕچ چھِ مےٚ یہِ کتھ اگر محمد یوٗسف صٲب چھُ وٕچھان یِم کرن مےٚ مِس کالٕے یوت تہٕ بہٕ کرٕ یِمن لِنک واپس سینڈ کیازکہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یِمن واریاہ عزت رُتبہٕ دیُتمُت تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِن یِم دعا کرنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ مہمان تہِ انشاءاللہ رحمان سوپور پٮ۪ٹھ تِم تہِ یِن سانٮ۪ن ناظریٖنن نِش بلا تحقیٖق چھُس بہٕ وۄنۍ دِوان بلال احمد پنڈت صٲبس یۄس سسٹر چھِ تہٕ یِم پرن نعت شریٖف تہٕ سہرِش جان یتھ چھِ یہِ گوٚبُر میون کرِ صبر امہِ بوٚڑ راتھ تہِ نعت شریٖف واریاہ تہٕ آز دِمو نین نین موقعہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ خۄش وٕچھن والٮ۪ن تہِ خۄش شیر کٔرِو ضروٗر مدیحہ بلال چھِ آز اَسہِ مہمان یِم چھِ شاید کیمرا تھاوان آف خبر کیازِ یِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران یِم کرن کیمرا آن آز چھُ سپورٹ تۄہہِ یِہُنٛدُے کرُن تاکہِ یہِ تہِ چھِ سیونتھس پران یۄس امہِ برونٛٹھ ٲس پران نعت یہِ تہِ چھِ سیونتھس پران نعت شریٖف تہٕ اللہ تعالیٰ پوشنٲیِن ہر کٲنٛسہِ سایہِ عزت آبروٗ تہٕ بلال صٲبس تہِ کٔرِن میون پروردگار یٲری کیازِ وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز چھُ مول مےٚ وٕچھ پانہٕ تِم چھِ پتہٕ مطلب گرِ لاگان فضوٗل خرچی ییٚلہِ کوٗر میڈل بیترِ وغیرہ باقٕے کینٛہہ زیٖنِتھ چھُ آسان تِم چھِ پتہٕ دپان ہے بس سانہِ کورِ مگر بہٕ چھُس بلال صٲبس مطلب وچھ ؤنۍ تہِ مُبارک کران کہِ ژےٚ ہیوٗ مول وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز پننہِ کورِ پردٕ دیُن پتہٕ دپُن نعت پر یہ فخر کی بات ہے یہ چھُ وٕنکیٚن کِس وقتس منٛز یُس دور شرابُک نشُک ڈرگسُک قتل غارت سُہ قتل غارت یُس انسٲنیتُک چھُ انسٲنیت میٖنِنٛگ نیٚچوٗ ماران ماجہِ مول ماران ییٚمِس تو لہٰذا چھِ میٲنۍ گُزٲرِش انشاء اللہ رحمان تہٕ بہٕ چھُس پنٕنۍ ناظریٖنن تہٕ وٕچھن والٮ۪ن گُزٲرِش کران کہِ سپورٹ کٔرِو تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ بلال صٲبٕنۍ سسٹر شاید گۄڈٕنیتھ تہٕ یِم پرن نعت شریٖف تہٕ یِمن چھُس بہٕ دعوت دِوان سُہ چھُنہٕ ییٚمہِ اِشارٕ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ وٕچھان کریٖلن تہٕ کالن سُہ چھُ وٕچھان دِل کٮ۪ن حالن کٔرِو حظ شروٗع تُہۍ نعت شریٖف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گوٚبُر میون ون سا ناو پنُن ماریا بلال بے شک یہ شاید اَسہِ ٲس غٲلبن پاے یہِ چھِ بلال صٲبس سسٹر تہٕ شاید تِمو پوٚر نہٕ کینٛہہ اَسہِ اوسُکھ لسٹ سوٗزمُت تِم پرن نعت تہٕ بہرحال ماریا بلال گوٚبُر میون کتھ پران کتھ کلاس پران
ففتھس گوبر میون ماشاء اللہ ناظرین وچھو 5th کلاس بچی اہندس مالس بلال صاحب آج بلال صاحب مطلب بلال صاحب تین شر اللہ تعالیٰ تعین سلامت لاسٹس پہ ات بلال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تمن بچین امس بچی دعوت تو یہ پڑھ گوبر میون کر سا سٹارٹ نات شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دک زد حضرائے جانے ہمارے دل بالم جان در بارے لو دک زد حضرائے جانے ہمارے دل بالم جان در بارے لو لاراندرائے میشارے دل بالم جان در بارے لو دو چون سینوس چسبے بارے داجو کرہوس مارے لو تار نہیں تار ہم ترکے میں اتارے دل بالے چان در بارے لو شیبان سبزوم جانی کارے پت پت کو نام بلا رہی لو لول سا چم وزان سین دارے دل بالم چان در بارے لو اس جان جو اللہ تعالیٰ سلامت عزت یاری کرنو رب کائنات انشاءاللہ کیا چھو روزان پارے لو سیناس مز چھم چوری تارے دل بالے چان در بارے لو واپس گژھو جوائن اور واز وحز دور چھم گس خان یارے تت چھوم چون در بارے لو شب 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 نہیں مرب دارے دل بالم جان در بارے لو شب 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 نہیں مرب دارے دل بالے چان در بارے لو تب دیکھ چن گمود کتب پیارے وقت پیٹ کر انتظار لو پانی ہاو ہم پان مارے دل بالے جان در بارے لو نفس ہمارن کٹوں تھارے بر دل پیو کو بارے لو دستگیر جل کر میون یہ چارے دل والے چان در بارے لو ہر دم چمائیوان بے اختیارے چونا بار بار بارے لو باوکس پنانی سیریس رارے دل والے جان در بارے لو غفار بھگوانن تروکار بارے تے
वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह कैमेल लनो बची नात अल्लाह ताला थन सलामत आज समिस गोडुक मौके इंशाल्लाह ब्रोट कुन आसी ये असल पो दी नाज शरीफ इंशाल्लाह अल्लाह ताला थन सलामत इज्जत आबरू सान यरी कन रब कायनात तो वन छ सोपोर पे ब्याख बची यम मोहम्मद शफी सोबिन बची छ तो यम करन पन कैमरा ऑन तो यम ब्रोट कुन तो बेचुस मदीहा बिलालस गुजारिश करन यम त करन कैमरा थवन यम आन क्या आज तुहद यह इंशाल्लाह उम्मीद आस कि सारी करन शेयर सपोर्ट करन क्या आज मदीहा बिलाल अगर तुम यसान छु मदीहा बिलाल ब्रोट कुन वातनावन अम पे स्टार्टस नात अवलस पे पड़ी नात तो बहुत बिला तहकीर दिवन मोहम्मद शफी सबन बची अम दावत तो ये इशार कलाम अख बदकार पानो खदरा द्राखो चन याद रूदी निकिया तावन ये दुनिया योर क्या आखो चन याद रूदी निकिया तो नादरीन अस पढ़न बची अमिस बाब सोब तड़े इंशाल्लाह अस मोहम्मद यूसुफ सोब तम सन सरताज मेहमान बुजुर्ग यम दिन लास्टस पे 5 मिनट नसीहत रात कथ रोज मोहम्मद यूसुफ नंबर मोहम्मद शफी सोबिन यह कथ रूज रात अड़े सारवी दोप ना कथ रूज अड़े तो डाटा खत्म गोमुत एक्चुअली दोहस खर्चावन तो कथ वातान अवाम नासस तान कह तो उम्मीद गड़ पड़ी बची नाज शरीफ तो अम पत इंशाल्लाह रहमान पढ़ ब्या बची नाज शरीफ तो अम पत कर सारी दिल सान करो दुआ इंशाल्लाह शेयर करन 10 बजे इंशाल्लाह करो कंप्लीट इंशाल्लाह 10 अगर गि तम पत सोन प्रोग्राम कह तिक मे पी मजूर पेश मतलब मे पे वनकन मतलब वनकन पे मे कथ अख याद बखुदा मतलब अगर बह तुम सह वाक़ा वनो तुम वसो उश बखुदा मे वनकन मतलब दिल कृहन माज ह्यान मगर बह वन ये मान तरफ दुआ ये बह दपस परवदिगारा यमो मजूर पेशो दुरहमी सखनी मदद कोर मतलब वारिया मजूर पेश मे यम दपान मतलब वन बह दपान मतलब बहुत सोचान गलत गसान रिकॉर्डिंग थवन नत सोचू मतलब यम खून दोहस पानस कड़ान पत करान पत दोपुक आफ्ताब सोब सुई खून लगतन सह पोस बे सोन खून लगतन ये कंपटिशनस तो यह चलो हज थनक रब मौजूद बे कर कारोबारस त बरकत अतस बची अख वन दपन सोन बाब सोब आज करू तुम यस डोनेट कह मतलब मे कोर तिमन मतलब फोरस कह चीज न कुन तरीक न मगर मे दोप परवदिगार करनो माल जान करनो रोश रफाकत मालिस माज हयनो बहार रबी कायनात तो बिला तहकीर बह दिवान मोहम्मद शफी सोबन बची दावत तो यम पर नाज शरीफ तो अम पे मोहम्मद शफी सोबस कल कथ वन बे मोहम्मद यूसुफ सोब बड़गामिक तो इंशाल्लाह रहमान यम दिन 2-3 मिनट अल्लाह ताला थो तुह त खुश मे थे खुश वचन वाले थे खुश गोबर कर स्टार्ट नाज शरीफ तो बे सदहा मरहबा सदहा मरहबा यमिस कोर वनकन मोल लड़े तो कूट नात पड़ान मे पेवान याद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान ताजदार थोद वथान पत कोर पन्निश कूर वरी पे पन गर पत ताजदार कायनात दस्त मुबारकन कर बोस फातिमत ज़हरास वाह क्या माजर उम्मत कन जवान मज वनकन कश्मीरस मज ये माल पन्न कोर या मदीहा बिलाल अमिस मोल मोबाइलस थप कर हाँ कयामत के दिन इनके लिए बहुत रुत मावज मिल इंशाल्लाह रहमान ज्यादा देख अत मुतलिक राय मोहम्मद यूसुफ साहब मुबलिक त रूदमित वनकन इमाम साहब वन पाने अकिस कोर सपोर्ट कर मोल अत नात खरी मज यह मोल कूता खुश नसीबी तो यह कूर कचा खुश नसीबी तो उम्मीद आ तुम करू शेयर तो अल्लाह ताला थो सलामत वचन वाले सान हर कस सान तो हिदायत करें तो बिलखसूस बची बे दावत दिवान तो यह गोबर में कर स्टार्ट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चाहे मदीना तस नाज़नीन तस महजबीन कुर्बान लगहा
شاہ مدینہ تس نازنین تس محجبین قربان لگہا والشمس رویس واللیل مویس عنبر بویس قربان لگہا والشمس رویس واللیل مویس عنبر بویس قربان لگا الف است حیاس میم است آلس حرف است حرف است قربان لگا الف است حیاس میم است دالس حرف است حرف است قربان لگا میم است حیاس میم است دالس لفظ است لفظ است قربان لگا میم است حیاس میم است دالس لفظ است لفظ است قربان لگا درد میں ارمان کری سجانا وند حسب زو جان قربان لگا درد میں ارمان کری سجانا وند حسب زو جان قربان لگا اینا اینا دیدار دینا حال میون وجنا قربان لگا اینا اینا دیدار دینا حال میون وچنا قربان لگا اینا یپری قاسم کھری لحسب پری قربان لگا قاسم کھری حسب پری قربان لگا شاہ مدینہ تس نازنین
تسمح پیراس قربان لگا شاہ مدینہ تس نازنین تس مہجو شاید اوس یمن ٹائم نیٹ ورک پرابلم چھ گژھان یمن شاید یمن چھ ڈاٹا ختم گژھان اکثر چھ اسہ کشمیر کین لکن اکثر دہس کھچان ڈاٹا یل شامن وچھن آس کی تمہ سات چھن اس مطلب ڈاٹا بچان کی تو ون چھس بہ موتبانہ مطلب گزارش کران پنن ویورسن یم تہ لائیو آسن ونکن وچھان کہ یہ پیج چھ یوٹیوب چینل پہ کمپٹیشن چلان انشاءاللہ یمو وون اس تہ دیو موقع تمن دمو سارنی انشاءاللہ تم کرن اس واٹس ایپ کنٹیکٹ بیچ سعودی عربیہ پہ اس ونکن اخ لڑکہ کولگام چھ روزان اگر تم وچھان آسن اللہ دپن رب تھنو سلامت واریاہ دعا کرن اہند خاطر کرو بیت دعا لاسٹس پہ انشاءاللہ رحمان نیران تو رب تعالیٰ تھین ہر کنس اکس خوشی کامیابی تو کامرانی کرنا عطا رب کائنات رب ذوالجلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت تہو نیٹ پیک شاید ات موبائل جلدی ختم گژھان اوے تہذ کت مطلب جلدی یہ گژھان یہ ڈسکنیکٹ تو انشاءاللہ رحمان امید کہ تہ ونیو کال سا کت سا روز ادھوری سن ناظرین ساری مطلب مطلب بوزن خاطر تیار دب کال حظ ونی محمد شفیع صبن کت سا کت روز اڑی سا کت ون تو تن گژھِ ناوٕنۍ منصر پنڈے کن تھا بھمس زیرس تیلو زور پہمت زور پہمت زور پہمت زور پہمت تن گژھِ ناوٕنۍ منصر پنڈے کن تھا بھمس زیرس تیلو لوچی ڈیڈوان شیر سٕنزِ گۄپھِ پٮ۪ٹھ موشی منٛز ویر جم ہٮ۪تھ شکار چھُس پھیلا ژانڈا مانُن جنگل جانور بن چُلا حٲجی تصویرس لو وون کُن شوبُت اجہِ ورووُت کِش حٲرت آواز چھن محمد شفیع صٲبن یوان کینٛہہ نیٹ ورک شاید یا چھُ ڈیٹا ختم گوٚمُت تہٕ یا چھُ مطلب کینٛہہ نیٹ ورک ایشوٗ حضرت تُہنٛز آواز چھنہٕ کینٛہہ یِوان تُہنٛز آواز چھنہٕ ٹوٹلی کٕہٕنۍ بوزان اتھ چھُ شاید ڈاٹا گوٚمُت ختم حضرت شاید یمن غالباً ڈاٹا گوٚمُت ختم تو اس سۭتۍ چھِ بلال صٲبٕنۍ سسٹر گۄڈٕ پڑھٕنۍ ناز شریف امہِ پتہٕ ونان لولٕچ کتھٕ انشاءاللہ محمد یوسف تہِ چھُ تمہِ علاقُک یہِ چھُ تمہِ علاقُک أمِس سۭتۍ چھِ أسۍ گفتگو گژھان تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن سلامت کیازِ کہِ یہِ چھُ سانہِ ڈایسُک وٕنکٮ۪ن رونق تہٕ أسۍ دِمو گۄڈٕ بلال صٲبنہِ بیٚنہِ دعوت تہٕ یِم پرن ناز شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زور پہمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فون نیو حظ بلال صٲب تھوڑا نیو بون یہ فون برونٛٹھ پہمت بس زور پہمت بس تو ناظرین تہِ ونن آواز چھا یوان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سٹارٹ کٔرِو حظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دستگیری در وقت پیری گستم مہربان یا شاہی جیلا کر دستگیری در وقت پیری گستم مہربان یا شاہی جیلان
बेकसब गोसै सरिरा प्योसै बोजुम में दरमान या शाही जिलान दर्दिल चुम्बिदाद गछा बगदाद दर्दिल चुम्बिदाद गछा बगदाद मारै ददपान या शाही जिलान गफलतुक दुख प्योम उमरे नाशगोम दिल छुम में क्रेशान या शाही जिलान नफ्सी आमारन दोज़की नारन कुरनज़्ब वरान या शाही जिलान बेयार यावर चुस बे हुनर बेयार यावर चुस बे हुनर बे सर्व सामान या शाही जिलान लखचारों हासिल क्या करूं रूदज़्ब बेजान या शाही जिलान काछुन म्योनै छुस्कोन जोनै काछुन म्योनै छुस्कोन जोन हाल छीचे ईरान या शाही जिलान हाल छीचे आयान या शाही जिलान दुनियादारी चंबड़ खारी दुनियादारी चंबड़ खारी यद कुछ रोजान या शाही जिलान यद कुछ रोजान या शाही जिलान दरबार आमू डेडे चामू दरबार आमू डेडे चामू ची गफार बागवान या शाही जिलान ची गफार बागवान या शाही जिलान बाकी बस माशाल्लाह माशाल्लाह यम बिलाल सोबन सिस्टर तो अल्लाह ताला थन सलामत वचन वाल इंसान हर कं इंसान तो लास्टस पे मदीहा बिलाल यम परन लास्टस पे कलाम अख तो इंशाल्लाह तो अम पत मोहम्मद यूसुफ सोब यम रूद शायद यमन असल सन कत बोजान ति इंशाल्लाह रहमान तो बे मोहम्मद शफी सोब यम ति जुड़ित गड हेमो यमन कत तो इंशाल्लाह रहमान पत सानि नाजरीनन इंशाल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत थीन हर कोई सलामत वचन वाल इंसान तो रब ताला थीन सलामत हर कोई अकिस मदीहा बिलाल गोबर में पढ़ सा लास्ट नात तो अम पे मोहम्मद शफी सोब सोपोर पे लोलच कत तो बे मोहम्मद यूसुफ सोब यम चार शरीफ रोजान बे ब्याक बजी इंशाल्लाह रहमान ये पे नात मिसर जोड़ा तो अम पे हेमो रुखसर मदीहा बिलाल क्या नाजरीन आज यम अजीज मतलब यम वनकन अजीज बुजुर्ग तो बे मदीहा बिलाल यस मतलब बची बिलाल सोबन खनबल इस्लामाबाद रोजान आज एमसी मतलब नात मतलब मार्कस यम तीन तम एमसी तो बहुत उम्मीद कि तुम करो ज्यादा को ज्यादा शेयर तो बे सहरिश जान ये पे नात मिसर तो अम पे करो पे लोलच कत मुख्तसर टाइमस पे इंशाल्लाह तो मदीहा बिलाल गोबर में पढ़ सा बे नात शरीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कायनातुक माहिताबान रहमतन लिल आलमीन कायनातुक माहिताबान रहमतन लिल आलमीन जान को ताजान जानान रहमतन लिल आलमीन यसन के छुई नाल आसान
تس ولان تن ژور پٲٹھۍ یَسن کے چھُے نالہِ آسان تس ولان تن ژور پٲٹھۍ زانتہِ غٲرس ماچھ باوان رحمتاً للعالمین ذاتِ غٲرس ماچھ باوان رحمتاً للعالمین جان کوتا جان جانان رحمتاً للعالمین بچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدر بچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدار فاقگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتاً للعالمین فاقگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتاً للعالمین نااہل بیزان انسان کنڈِ چھکان تہذن وطن نااہل بیزان انسان کنڈِ چھکان تہذن وطن یوڈ ہر دم پوش وتھران رحمتاً للعالمین یوڈ ہر دم پوش وتھران رحمتاً للعالمین باز کتھ پاش رحمتاً للعالمین تس ناو پیو بوز کتھ پاش رحمتاً للعالمین تس ناو پیو آدمس انسان بناوان رحمتاً للعالمین آدمس انسان بناوان رحمتاً للعالمین جان کوتا جان جانان رحمتاً للعالمین کائناتک ماہتابان رحمتاً للعالمین باقی وسلم. ماشاء اللہ ناظرین یم ٲسۍ مدیحہ بلال وۄنۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ بچی گاندربل پٮ۪ٹھ أمِس تہِ ووت بے انتہایی صبر کٔرِتھ یہِ چھِ اصل بچی اللہ تعالیٰ تھٲینکھ ہر وقت سلامت تہٕ ناظرین امید دِیِو سٲری راے کہِ مدیحہ بلال کۭتیاہ مارکس اکہِ لٹہِ دِیِو تُہۍ سٲری مطلب راے انشاء اللہ رحمان تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینکھ نعت پرُن قبوٗل وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ بوزن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن ہر وقت کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سعودیہ پٮ۪ٹھ سعودی عربیہ پٮ۪ٹھ اوس نفر اسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن یِم کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تَتہِ کٲم چھِ کران تِم ٲسۍ وٕنکٮ۪ن دوٚپمُت اسہِ حظ چھُ واریاہ سکوٗن مِلان تُہنٛدیو سۭتۍ
اللہ تعالیٰ تھین کامیابی تو کامرانی عطا رب کائنات تو لاسٹس پہ یم تہ کن تہ ملکس اندر کام کران تمن تھین سلامت یا ہندوستان کس کن کونس مز تمن تھین سلامت تو اس سہرش یم پڑھن ناز شریف سہرش گوبن کر سٹارٹ ناز شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میرے عشق کی بدولت تیری زندگی ملی ہے میرے عشق کی بدولت میری زندگی ملی ہے میری موت بھی آقا آئے میری موت آقا آئے تیری ذکر کرتے کرتے میری موت آقا آئے میری موت آقا آئے تیرے ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے باقی اس میں ماشاءاللہ یم گاندربل پہ بچی سہرش امس ناو امس کور میان تو اللہ تعالیٰ تھین سلامت تو مدیحہ بلالن تہ شکر گزار یمو پن پارٹسپیٹ یہ فیملی میان طرف دعا اللہ تعالیٰ کرنک ہر وقت کامیاب تو کامرانی عطا پروردگار عالمین خدا یمو تہ یس مز نعت پور رب کائنات کرنک سلامت ہر کنسی رب کائنات کرنک یاری ہر آن انشاءاللہ رحمان آفتاب صاحب سب کو دعا کرو انشاءاللہ سارے کر بہ دعا مگر اس محمد شفیع صاحب تو بہت مدیحہ بلالن واریاہ شکر گزار اہندس باب صاحبن شکر گزار فیملی رب تعالیٰ ہینس من کورین بہار